Assalamu alaikum жамаат, кандайсыздар? Оразаңыздар кабыл болсун. Туугандар, мына бүгүн экинчи күнү биздин Умар мечитинде буюрса мына ооз ачар болайын деп атат. Буюрса жаңы кужурада ооз ачар болайын деп атат буюрса. Бүгүнкү менюда кандай анан өзгөчө экен, э? Буюрса. Аз эле мүнөттөр калды. Буюрса жамаатыбыз сонун ынтымактуу. Буюрса сонун. Жума сайын ушинтип отурабыз. رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه